Megalayapost.news. Hakajingja ka basusi kawe ka staff nurse ka badang tre officiating hapo civil hospital nongpo kala du no yala kajing im kadai hadin kawe ka kali ka bakalasong kala lei bentara na ki benta basadin jang kawe pat katrok ka badang nyat ha usurok ba national highway 6 ha ki benta jang ka senong ulum umpi Hariboy district kumbalayo jingtip kane kajingja ka basusi kalaja nin gamet ha kapor kadui beji amen miet ha ka bakate ka staff nurse balatip kerteng kum ka phla shisha lenser arpsan senam kerta nakasenong umbir laus im Hariboy district kalasong da kawe ka kali oltu ka yung number OR not R AG new pra not sau bat klem da poi perkhat kani ka kali ka bakasyong kabalanya da ucirup el nonglan arp news nem kerta na yo ranghep maulai shilong kali bentera no na din kawe katrok kabala pelong ya ka bandu no yala ka jong jingim amar ka jing mensau bajur lai turu bah kani ka jingja bar arngut kila mensau jur bat sakut sapo jong ka katrok hakaba yo driver layara bansei de ki pai ba ki balik banyarap halo ka jingja badi kani ka staff nurse lahap ban penukam ta kawe kali ban kwai mario se ya ka bar adin lara nomor dor sapo CHC Umsning Henry anda poi hak tega jaka ajing sumar ki doktor kilapan bena bahkan ka staff nurse kelah kelat no namar ka jing mesau bajur Megalayapost.news.